Shata. We're not done with the job yet, but we're on top of it. There's Amala. Oh yeah, she's coming. Oh, Shata. We're not done with the job, but we're on it. What's wrong? Is everything okay? What happened? What? Well, that's why I'm here. The sky is totally dangerous, you know, and the thing I wanted to ask you was how many people did you send to complete this job? Because we need men for this job. What are you talking about? I only sent 2 girls. Gosh, I'm sure they're dead by now. Ayo. Oh, what the hasn't stopped was I trust those girls. I'm sure them. No, I can't sacrifice those girls like this. I have to go and check if everything's fine. Okay, you do that. Let me get back to work. I've got a million things to do, but you keep me posted though, okay? Not a problem. Ciao. Thank you for letting us know, Shata. Pleasure. Ciao. Oh, this is crazy. I hope they're okay, but I trust in you. She will just kick that guy. Anyways, let's get back to it. You see this invoice here? Let's just focus on those 2 cars, and then we can continue with the other ones. Okay. Yes, Annette. O go jwetse nna mona. Go ntse etsa la jwang ka molato. Captain, ngizocela imvume yokuyosesha lapha amantombazane. Uyosesha ngo. Ngicabanga ukuthi kukhona engakuthola okungaba nobufakazi. Zanelwa tsa keng hanne ke nkanna. Go fa molato. Ne ke nahana go hlale filo feta bana kaofela le ba sebetsa le bona. O sitolo tshwara bana ba o tlo njotsa ka go batla pampiri ya go search. Ngizama kona la Captain, ngizama zona izindlela zokuthi atholakala amantombazane aboshwe. Mamela mona Zanele, ke kopa go etse mosebetsi wa hao. O tlo lo nna ntse njotsa ka go ba nngwe batlana le dipampiri mona. Ngizokwenza njalo Captain. Jwale he Zanele, ke kopa o tswe ka monyako. Tswa ka monyako o tsamaye lo batlana le bana bana ba tshwara ba tlise mona. O ska nna njotsa ka dipampiri. Umntwana uyaxhuka. Wena yibi zama ujene bakasiteka kwana uluhlapha ke bathi ngabonisa uthele litsheni. Siyabosa kwenza njalo inkosi ba. Ukuthi inkosi bangoni save. Yena wathi sasigora phansi sinyise siya. Hayibo tsamani lo hlapa. Wabona lintshwalo noyigetsa boboss hayino sebetsa next time. Siqhela kakhulu wena bufelo wakho. Utheni ngo? Alethi sigora ga tag. Bona no ba lo tlile jwang. Tag man. Sister boss. Hola Ntombi Phephisa. Sister boss lo muntu nimbulele kodwa. Hayi, ngitsamayisisi. Oh, hayi kwangcono. Ena go tlotla me ga tsamayeng ka ofela. Bona no ya varesta go no lo tsamaya. Hayi, next time a shanta tlametsa go betso gona go lo kopana le motho a kotsi ha kae. Nga se gone o tsela pele ntse ke ikemela ka maphelo a lona. Bayimane khambe mina kulento le. No yazi mina ngiyinkanyamba Sister boss. Ke a utlwisisa mara le wena nka se gone go ke be bophelo ba go kotsing. Ka be le isitse nna mo hape nna lo shwa go tshabe. Hai banana ke a bona go shwa lo tshabe. Mara tlametse le tsebe go lona kaofela le tshwana le family yake. So ha ke batla go ke lose a le mo fela wa lona. Le tshwana hantle le bo subaka. Ya impela kona
kumele nje lapha sihambe sonke siyophelela sonke lapha yana. Yabona la kumina sister boss wena ufana nosisi, uyikhaya umama la kumina. So uthinte wena, komele aqale la kumina athinte mina. Hayi, ke a utlwa ngwanana. Ihleng la ke tshojela hore a tlametse nga feta ho lona, tlametse a qale ho nna. Yo. Hawu sasa le mali ingane. Awuthi ngiyobona unyibe yazi mina Everest. Akuba check mara re qetile ka yena eo. Hey, bonisa. Sewulungele uhamba nafundini? Hayi sengihamba manje sengikwenzela ngikuba nami sengisebenzi eshayi. Oh, hayi ndiyakwazi ke wena ke sana uyazimnikela emsebenzini. Ndiyayithanda manhlobo osebenza nzima ngalo kule company. Kungumsebenzi wami ukukhenika ukuthi nami ngibone uqhasolweni ukuthi nginike lo msebenzi nokuthembeka kuwo. Hawutsho ndona yami, wakhe wasebenza ngaphambili? Hayi angikaze. Ngoku ke kwenza yonke lento uyenzayo ukukhenika ukwaze laphi? Ngafunda ejele. Wena ake wabanja kanene ngaphambili kangicelele. Kwesikhathi impilo isifolela kwezinye zezinto nathi singafuni ukukhuluma ngazo. Yeke lento uyithethayo ntwana yami. Yabona nyani impilo kukho izinto ezenzekayo kwiphasi zethu esingabaweli ukuthetha ngazo. Ngoba kaloku impilo ayinalo usizi kwaye ayinanyani. Uxelelene. Awusho ukuthi ayinayo isiqiniseko impilo. Uchaza ukuthini waphela nemhlanje nisileya sonke izinsuku konke kuhamba kahle. Yu wena yabona nje ningamajita ingxaki yenu uyi-1 nisijonga ngaphandle ukuba sinjani kwatsho kwacima kodwa itiyo nalingaphakathi elentuzeni ekomitini aniyijongi. Yebra ndikuxelele mina ngobomi into inye qha endifuna uyithetha yoba bulela le ndawo uThixo akubeke kuyo. Eba omnye uphila ubomi obunjani kwathini yeke bulela ngoba umazi umuntu uphila njani. Okay ke ntwana yami uhambe kahle shoke ntwana. Wow, Ashata. We have been expecting you since yesterday. We thought you'd show up. Well, that's why I'm here, hon, so that we could get everything done as quick as possible. Okay. By the way, my cars are parked outside. I've asked them to drop it off here. So do you want us to fix them? No, not at all. Actually, it's for you to bank in it. I've got some MAC stickers over there, so you know the police and all don't get suspicious of our things. You know what's it like out there. I like the way you're thinking. Well, you know businesswoman rights. By the way, do you know the job that you've done yesterday? I've done the transaction for that. I saw it. It did reflect on my phone. Okay, well, here are some of the pictures of those people that you know you need to stop. And when do you want them to be killed? If I could help it by the end of this day so that we could get everything over and done with and put it behind us and, you know, more ching ching. What's up, Tom? Msebenzi uphele ngokuthi sister boss sele nje imoto ezu2 ezohamba kusasa kodwa manje you can just finish off ama-invoice. Okay. So don't worry, Ashata. The work will be done. Okay, well then I'm off, okay? Oh, by the way, do you know where to find these people? No, don't worry. This is Emlo. We are in control. We will find them easily. Well, that's what I like about you. Ciao. Good doing business with you. Aye. Wena go nanyana. Wapula gona go tsetsa ka boeva rest mo banyana mo. So wena re tlemela nna go tlebetsa gona la msebetsi. He Nkosi. Ke o jwetsa ka re tsela di ya buleha jwale. Ndlela yipi leyo mphathi? Wa mbona ngwana nelwa wa Windumiso Funeral Service phala. Ke mmone ka mehlo jwala. A tsamaya le tsona ditsotsi tse. Wa bona hore hona le lesedi le hlahang mo. Mphathi, ma wena uyabazi labantu sengisho phela ukuthi sizokhona ukubavikela.
Ha ke ba tsebe mpaneng ke tlo hloka senepe sa e mong wa bona. Kapo ba mmalwanyana ke la go tle ke kgone ho ba tshwara. Thatha mphathi wami. Yazi ukusukuma kwakho bengakuthathi serious kodwa yabona manje ngiyabona ukuthi hayi imphumela kuyavela. Nna ha ke no ba ka hlola ke ditsotsi ho hang o jetse. Ho ngwana se o teng ka mono ga hae mare nna ke tlo etsa mosebetsi ka bona. Hayi siziyakhala-ke manje. Jwale ntho ke tlo ikopa ko wena o tsamaye le Veli ne le etse mosebetsi. Ya, bakhona bona ngibagcine bangani bapositive. Jwale ke kopa go ba kopantshe kaofela le kene tabeng. Bona mantombazane ngibabheka so. Ngithi mantombazane akhala-ke manje. Mzansi, bosi amabhosi, ndiyakucela mani. Khona lo mntu kuthiwa uyingozi. Ndiyafuna hakunike yena ntombi, please. Ai, ye wena wa rata ho bolaya. Empa tlametse tsebe hore o tlametse o rate ho etsa tjhelete ho feta ho bolaya. Hey, hayi bo sister boss. Sonke siyayenza imali apha. Sihlale siyenza imali onjalo. Ai, Nyibi, o tla mo thola motho wa ho molaya, mara o tlametse o tsebe hore ho etsa tjhelete ke ntho ya pele. Bosa, uyayazi into yobana into edibene nokubulala ihamba apha kwiivenzi zam. Xa umntu esebhubhile sibe ngathi ndenza isiphiwo sam. Hayi, re tla bona. Le mosebetsi wa hao o sebetsa ka thata business-eng ena Nyibi, ke a o bona. Thank you, bosa yam. Thank you so much. I mean, at the end of the day ndenza umsebenzi wami. Ndenza le nto kumele kade ndiyayenza ndixelelwayo. Ngexesha kufuneke ndiyenze ngalo. Ke a bona hore haufinyane o tla bolele mong wa letsogo la ka le matla. Hayi, suxoka. Nyani, ndingayithabela loo nto leyo ndifuna uxoka ndixelele ndingava kamandi. Mara hona le ntho hape o sa e tsebeng Nyibi. Hayi ntoni? Kwezi nto zingaka? Enye ngoku? Wa bona the way re bolelang batho ka teng, o tsebe gore le gona tlo o shobile fela. Okay, yeah. Yabona ke leyo is a saying that has always been there. Uba ubulala ngeboss, uzawusoleka ngeboss. Kudala kwatsho. O tsebe hore he, wona mola o tlo sebetsa le ho rona. Ebile o ka etsa la gore nna ke shwe le pele lona le shwa. La sala ntse le phela. Mamela sister boss. Ungabilana nexhala. Nangona ndingakabi lo sekela lakho okwangoku. Kodwa ndiza kwenza konke kusemandleni kwami ukubonakalisa into okubana ndiyathembeka kule business. Ndenze yonke into efana kade ndiyayenza. Mamela he, kutlwe ka ha utlwisisi. Wa tseba ha ke shebile ke bona ka re nna le bitla ka le matsong a lerato. Kore o mpatla o bona ke shwile. Ndandithe kuwe into okubana ndiyeke ndimgqithisa amafu lorirato ngakuyo. Ha ke batlo ba le madi a lerato matsong a ka. Lerato re ka se mmolaye. Ke a mo rata le ha ile hore ha go utlwane hantle. Okay, that's fine. But ke you must know into okubana uzawufa unye. That's why ke re nna nka nna ka shwa neng kapa neng. Uncle. Ene o etse bonnete ba hore ha o bolaile lerato. Hobane fela o le ka go ntshireletse. It's okay. I'm not gonna kill her. Andizombulala. Andizombulala. Kantike ndihambe. Ikhona into ufuna ungixela yona. Re tla bona. Skipper. Yeah, okay guys. Yathemba ukuthi nonke right. Alalani ngicela ukuthi nje sisize sisebenze as a team sibambisane la. Njoba nje ngitshela ukuthi sister boss kunesinye isipani asihlanganisayo ngale. So ngifuna nibe ready ukuthi manje sochisa igazi. Ziyakhala. Alright. Okay.
Ha ile nna he se ke le ready for mosebetsi o mong le o mong ke ikemiseditse fela ukwana ntwa e ka itahlela ka setutswana Washake awuzweke. That's why ngicela ukuthi wonke umuntu abe ready. Nizi-prepare because kuzoba nempi anytime, any day. But ke ngicela ukuthi ke impi asilwa ngamandla. Silwa ngani ngomqondo. Njoba nje ehleze national sister boss. Please. Uhlalo esitho kenyani uqinisekile into la yenyani. Uhlalo esitho into bana masingabi nabo abantu esibathandayo. Ngoba kaloku indoda zizinja. Izinto uba ungena ehokweni yazo uphela uba kukutya kwazo lamuntu. Njengoba nje ntombazana uyisho. So okwamanje ngicela ukuthi nje sihlangane sonke sisebenzisane as a team. Hawu chokhona ntombazane. Mangidani ngizizwe nje ngisekhaya. Kodwa bakithi masibuko sibongeke lapho. Uyabona ke njengamanje ke nazi isithombe zabantu ekumele bahambe bayobulawa. So silungela ipe ngampela ke manje ke so wonke umuntu akaziprepare. Ngithemba ukuthi nizohamba nibuye umsebenzi ushayiwe. Ngithembe ukuthi angeke kube khona ukuthi khona bazobe bethi cishe safa njengasekuqaleni. Yeke lento ithethayo. Dayazi lento ithethayo. Inikhumbuza la futhi zazukela la mnqulu wala njaya phansi ukusinyisa. Hayi. Yakuva sisongqosingekuva ntona. Hayi kulungile ke mantombazane. Nawe ke mazibuko sisolungela sonke ke sishaya umsebenzi. Singeke Kulungile ke. shoke ntona yakho. Maponesa mmuso ke tlile go lona monana ke tlo tla ke le jwetsa gore na go tlo etsahala jwang. Se ke na le tsela gore na jwale re tlo tla re tshwara banana jwang. Banana ba di-street queens ha di a tshwanela le go tseba gore na re tlo tla re ba tshwara tsatsing le feng. Captain, awutshele mina ngixolise nje ukuphuphusahle. Wena labantu ekufanele babulawe uyabazi ngqo. Ke a ba tseba hantle tjena. Yabona ke ilapho kumele ngene mina. La mantombazana kudala ngwafuna. Abayibonanga. Mihe jwale wena Dladla o tlo tshwanela go tsamaya le nkosi le Shongwe. Le tle le tsebo ga baneneng le etse tsela ena mmuso hantle le ba tshware ka tsela e lokileng. Bona ba sa tsebe. Ayabona bona abazi. Ibashoneleke manje. Ene ke tshulo ka re nna ha ke no ba ka tlogtlhola ke ditsotsi ho hang gwa. Gale ke le captain nna mo. Jwale setulo se gale ntse se ntshwanele. Hayi kusho ukuthi yemphathi vele sizikhalo kwangempela selivele nashona isikhathi sibaphelele. Hayi he ha ba tshwaro he ha re tsa mosebetsi. Hayi sisebalana. Ola ekhaya. Bani Basho sengiphakathi ngemvelo. Sisi njengoba la ekhaya kusho bani ukuthi angangena? Njengoba sekaphakathi. Khohleke le sengiphakathi. Phela mina ngumangena kuvaliwe nabhuti. Kodwa hayi wamuhle. Uswahle lensizwa nje. Khamba ubhuti ubani? Igama uSandile usisi yena abubani igama? Kwakuhle ukwazi Sandile. Hayi mina ake sithi nje ngilo ozokusiza ukuthi uhlangane nabanye. Hawu. Umthandazo. Hayi wena bhuti yabona nje ake siyibeke sithi kahle kahle la uzophumana nemvula. Sisa ngokuqondisisi kahle. Hayi. Singayichaya manje besichaya. Izodidana mina mpimo yabo. Yazi wesisi njengoba ungibona nje ngihlelele kule situlo lesi. Umuntu wesifazane ngumnyanya kabi. Umuntu wesifazane angifuni ukumbona nalapha ahambe khona. Ngoba njengoba ungibona nje wena sisi njengoba ngihleli la kule situlo engihlelekiso le wheelchair le ngenziwa umuntu wesifazane. Ngathola imali lezi engayithola ngenkathi ngilinyazwa imoto.
Mangithola le imali lezo wathatha zonke imali wakhala phansi. Ouch. Bantu besifazane sisi angibadingi nje empilweni yami, angifuni ukubabona. Ouch. Kodwa ke vele wena bhuti impela ayikho feni. Siphilela ukufa vele egcineni. Yabo nje nami kiyofa ngelinye ilanga. Kodwa njengamanje ke sisaze ngawe ke. Sisayikhuluma ngawe. Angikucondi sisi, ngabe usisi uchaza ukuthini? Ya wena bhuti uyabona njengamanje. Size ngawe la. Ukubizile ubaba omkhulu. Angithi wena bhuti uyazi ukuthi iBhayibheli lithi ngale ekhaya ezulwini kunokuthula. Kunezithelo ezikuhlaza ziyakhazimula. Ufika udle udele uzuyeke mawuthanda. So ke la bhuti thumela kubaba lo hle ngizokusiza mina so ungangizondi ngowesifazane. Ngizokusiza. Wesisi kwangathi uzongichithela isikhathi. Uzongitshela ngoNkulunkulu. uNkulunkulu ongitshela ngayo uthini mangihlele ku-wheelchair so. Angisho ukuthi usithanda sonke. Uyangithanda njengoba nje ngihlupha abantu. Mangifuna ukuya etoilet ngihlupha abantu. Uthini? Ingakho ke mina engithumela. Kahle mina ngisithunywa esizilungele wena bhuti yabo. Uyakuthana ingakhetheni. Vumelani abantwana bami beze kimi ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Nawe umbuso wezulu ungowakho. Njoba ngila ukubizile nawe ubaba wakho omkhulu yena lo yamdali. Kodwa kuyazini angeke sayichaya kakhulu. Kodwa kona bekumnandi ke. Wena Sandile ukukhuluma nawe njengamanje. Soke sicula amagugu yabo. Sisi uzongibulala vele. Hayi ungazi nje ukubulala wena bhuti. Ngizokusiza. Kanti bafazi banjani? Uthunyelwe lo mkami lo wangishiya ukuthi ungibulale. Shiya kumfazi. Njengamanje ngizokusiza mina ukuthi hayi wesisi ekhaya ezulwini. Mana sisi, mana sisi wo. Mana sisi. Sicula sisi mani Ndlelandle wena Sandile. Bekumnandi. Awu. Uswahla lensizwa madoda.
Awele bhuti. Hayi, noma nje ungathi ngala. Wamuhlanga ngambhemi ubheke kuphi? Usho ukuthi nje uyakhona la usuqonde kahle kanje. Oh, inegenge eqondayo, eyithandayo. Kwakuhle mbhemi. Okunye ukuzomela ngiqede lana indlela yakho. Hayi, ngisho ukuthi nje iyaphela khona la kodwa ke ake sithi nje mina bangazi nge-transporter ekususa la ikise kwelinye ilizwe. Inkabi. Hayi. Singabe sayicha cause manje moyichaya. Indlela enhle mfethu. Sister boss, ungaba kanti izikhona eziningi ziluthuthi ekufanele zigqithiswe amafu kwenzela ukuba sizokuhloleza sigqibe ngazo. Hayi. Ubona la hantle hore ba ne ba re file bona, qetile ka bona. Hayi yawona sister boss umsebenzi uhamba kahle ngempela manje. Hayi. Makona ntho ekuyisisi man. Hona le maphodisa a ne a latela Ashad. Ke nana re ba tseba hantle ka mosebetsi ona o etsa. Empa he ra khona hore a re nthatsa hae be bontsha tsela. Pho why singaba ngitshelele ukuthi ukuze naziphila sibe safe. Siqaphele. Se batle le tshoe. Hape ne tse ke bona hore ke nthonyana tla ka handle. Come sister boss. Ndicela ubuza. Ungaba kanti zifumaneka phi ezi ziluthuluthu kwenza into bona sizofumana ingcakanca zazo sizixhele. Hona jana ka tlametse re mehanyane yo re ka se kgone. Kodwa nje sister boss uyazi nje sini ukuthi phela siyawuthanda lo msebenzi. Kanti mina hlazi nje nginukelwa igazi. Mara tlamela o tsebe hore list ya bona jena e hlahlama mosebetsi ena le basadi ba bangata ba bitsweng jalo ka rona. Ena ha ke go irata nna ntho. Fela go wena sister boss mo sa itseng a re sebeletsa tšhelete fela ha ona mathata. Ntho tsone ka fela ke a di hopola. Mara wa hlokomela hore batho ba tlametseng ga ba bolae ke banna ba ile hore ba buisa basadi banna ba nang le tšhelete. Okukhulu ukuhlonipha sister boss. Akukhulu ukuzithoba. Ibe kwanguwe umuntu ubuthe into bana senza nantoni na apha into bana sifumane imali. Senza sibulana bangibani. Manje seyitshintshe phela into leso nezinye indlela ngoku into bana senza imali. Oyi. Ke di hopola ka fela ntho tseno. Onku ke a di hopola. Mara hona je ha o ka sheba. Re tlo se bana ba ngata e le dikhutsana. A ke batlana ntho eo. Kodwa ngithi uyazi ukuthi thina asisabezitha. Meze nenkinga nathi soqeda ngazo nje. Kabuhlungu futhi. Fast. Iweske mina ke ndokuxelela nazi ntshaba. Uba kumuntu xa ke kufuneka isukile, kufuneka isuke emsinyana. Uyazinyela pha kwayena. Unike ndiyazi na. Hayi, ngiyile. Uzocheckisisa ne? Bennett. Ko batho le re ba tshepile kaofela. Ke bana nka opela ha bona ba shwele. Ko bana bana tshwanetse ba tshwarwe bana. Hayi kodwa nawe Captain. Wena phela ukhuluma ngathi unesiqiniseko sokuthi uyazi ukuthi labantu bayebulala abantu. Hayi. Hey, ke ne le bonnete a ke re ba banana ba. Re tlo tla re ba tshwara
ke tseba hantle ba neng hore information ne re tsamaya ka yona e eme hantle tjena na itsitsitse. Umuntu okunike ulwazi kapteni ngicabanga ukuthi nguye ugejile ngoba uyabona labantu abashonile yilo lenani leli net ngazuthi akusibo labantu besibagadile. Udisitse le hona ho lo ka etsahala mpa ntho ke tshwanetseng go etsa go ga bana re make sure batho bana ba tshwara re tsebe ho tshireletsa mpakathi una ho nona. Kodwa uyabona mangathiwa siyasuka lana manje siya kubo straight mhlawumbe singabathola bagcwele igazi noma ke benza nje okuthile okusolisayo. Hayi baba tshwanetse go ba tshwara bona ho sala ngo ba tshwara. Kapteni ungalilahli ithemba phela ngeke baphunyule inguna phakade nabo. Phela manje. Athi sezama futhi Captain hayi sazi. Impatha. Oh, Sizo. Is everything okay? Lutho mphatha wami yazi lana ukapteni akade ngipheka ngimbuzo. Hayibo. Nini? Ngizo nokusihlana mphatha wami yo. Hayi. Nani kusathi litho kasini. So, unari? Akubalekanga lokho mphatha wami kodwa kubalekile ukuthi ngakutshela ngisho mphatha ukuthi kahle kahle angifuni ukulandela amaphoyisa mina. Hayi. Kimaswabi ke Sizo. Ampa ke uthepisa ro kitla lokisa ntsholo. La mphatha wami yazi bengisicela sokuthi ngeke ngithi ukuthi ingozo lolo nithi ukulungisa into zenu. No. Okasikhona ukudlela umsebenzi wona njani? Sana umsebenzi omangata tlo mina ngwenze Sizo. Akuze namphatha wami ngibona izinto indlela ezenzeka ngakhona ingakho ngithi hayi ngithi ingozo ngikwazi ukulungisa kahle bese ngiyabuya. I said no. I'll fix everything. Mphathi phela ngani musakhumbuli ngangithena angifuni ukuthi kahle kahle izimpi zenichaphazele kumina so ngiyacela mphathi ukuthi ngithi ukubhaleka kancane. Ke ukhwisisa Sifiso. Empa ke sawuthepisa ke re kitla lokisa ntsholo. Alright mphathi hayi ngikhululeke ulungisa. Hayi emahanyenyana. Ke bona maponisa di camera di fara batla kwana. Ya banana ke lona re tlilo tla sheba monyofunyufu le botsotsi bentse le boetsa ka mona. Ha cha sesivelelwe ke nake. Ala ngiyaporeka nina le. Thavele nivungo nje nisuke nize la. Nizweni lenga Singamaphoyisa thina. Uma kukhona into esingayitholi kahle ufuna sisondele sizokwazi. hayibo. O la ukwefela lisola gona. Ke tshobane la le sa re dumella lo le bala fahlao tsa lona ke lona bosigo motshehare. Hela ke itsena le re kwe ke mang. Hayibo. Hayibo swa. Ko ke ana hana go bele boemombo wa bona go lwena o soretile. Mamelang hao e santsane ke tlotla ke le tina ka mona ke re ke nna tshwereng police station e ke batla go bona le ile toronkong. Mamela he. Wa bona togonyane eo ya hao anyege o ibona o swa ka ona le bopaki le tshela. O ska tshwenya go hang bopaki ke ntho le go ke tlotla ke tshwara tjena ka letso e se gane ngwanana. Re mamela he. Ke re togonyane eo ya hao e ke ba phethala go tlo buela ntho tse sena bopaki ba tsona. Hao mme he ke ntse ke tlotla le bona bopaki. Ga bona wa tsa hlile hantle ntlo so ntloela hampi wena. Ke nna o tloela hampi. Ke nna go tloela hampi. Ke a bona go boemo bona be lo hloka dipitso. Sure. Ako sithinga mona ke batla o searcha ka mona ke batla o searcha sebaka sena hona ka hayibo Mamela phake. Ngongana ngiyaza epolice. Into engasoze yenzeke apha uzosearcha officer. Siyasebenza. Ye wena ntombazana. Ukapteni lokhuluma naye kanje usingena. Jonga sifebe ndini. Yandiva. Kapteni wakho lo uyabala ipolice pha kude. Wena ntombazana gathi ezalweni. Hayibo. Ungamthini. Akanti nje noma ungaminyeka nje untombazana nesibona ukuthi uzowenzani. Awona la sokubonisa ukuthi inja edlala engaphakelwa khona siyenze njalo. Yes.
wa tsa ke itse re batla sebaka sena se tshetshuwe a ke le phone mo tseleng mona. Wena rata ko mamele hantle ka hlwenya nena ha o. O mamele o mabedise hantle. Ke go ke ba ke le office mona sa tshasa na le bopaki. Bopaki bang ha ka tshwanela hore ke thole pampiri wena. A ke re wena ko wena ka mpulela go kene mo. Wa fela o wena man. O batla bopaki ho nna o ke ba bothola bopaki ho. Ha ke dumele ha go search. Yes. Ona bothata wa tsa keng ha re tsamayeng re fokofeng re sie ntho tse mo ga tlo tla re kutla re tla re search ntho tse ntseng tsa ba ga ndo tsungu bona ba ke abantu and do not break down Mamela ha ke tela mosebetsi o ntse o etsa mo. Ke ke batla kopana le a shaka ka jana. Captain, kwenzakalani? Hey, ke thola lengolo ke lena le tsongwaneng le swa ho hlaye a ntse a bolaya batho mona setjhabeng. Yazi ngeke ngicabanga into enjalo ukuthi isengenzeka. Hayi, jwale ho tlo etsahala jwang ka mosebetsi wa ka o? Hobane ngwana ne o hana hantle. Captain kodwa bonakala ngazuthi thina sesiyakhula phela. Awusakho phela umsebenzi thina sesiwusebenzayo, sesisebenza nje kamantombazane nje. Hayi mara banana ba nnu ba hlaya. Tshwanetse ba tshwarwe hoba ntse ba senya setjhaba. Captain kodwa lecala ulinike mina. Bekumele nje ungidedele, unginike nje ithuba. Ilo jwalo so njotsa go ba neng nna. Ke a hloleha mosebetsing o bona se ke hloleha le wena ho nsheba dijolo ka batho ba bang. Akusinjalo Captain. Kodwa nje into ekhona la ukuthi phela akufunakali siphazamise abakhokhi bentela yabona. Atsela ke tswaka Captain senza njani? Ngicala lamantombazane. Kitse tswaka mona tswa. Hello, my friends. How are you? I'm fine. I'm good, thanks. It's always good to see you, my friend. Are you doing well? Please be seated. Pleasure. Well, Amalo, I've heard some stories, about those dead people. So yeah, and thank you. And also, I'm really sorry about your loss, It's part of my job, Ashata. But you must know that from now onwards, there are going to be some changes. Well, what is it about? Is it about money? Because if it's about money, you know that I can increase it, right? Money ain't the problem for me, you know that, right? No, Ashata, it's not about money. You know, right now we have been killing innocent people, and at the end of the day, children are going to grow up without their parents. So that's what I hate. And where do you get involved in all of this here? So those kids are not even yours. Okay, Ashata. That is the case, and that is the problem. Please listen to me and very attentively. Alright? I don't know where the kids are coming from. I don't know their parents. They are not mine and they will never be mine. But I hate killing innocent people because I don't want any child to grow up without their parents like me. Oh my God, Amalo, here we are doing business and you're getting all sentimental. Since when do you care about those people? I also didn't know that I still have missing, but I can't continue killing people. I can't continue killing innocent people because I hate seeing children in the same way I grew up. Well, Amalo, you do know that I need you in this job, right? And if I could, I would have done it myself. But you know that's impossible for me to do. So think about this. If you want, I will increase your money. Money is not a problem to me and you know that very well. Alright, I hear you, Ashanta. But it seems like you are still not hearing me. I am saying I'm not going to continue killing innocent people. I've got all the money that I need. This kind of job I'm doing, I'm just doing to keep myself busy. So I'm not going to kill innocent people again. Well, my dear friend, if that's how you want it to be, I hear you pretty well. But if you do change your mind, you know where to find me, right? Thank you, Ashanta. Okay.
We'll see you soon. Right, my friend. Bye. Dlala, a ko njwetse na ho etsahalang ka batho bana ba ntse ba shwa left right and center re ba shebile ka pela mahlo a rona ka mo. Lana wekapteni into ekhona lamantombazana ngathi kukhona abantu asebenzisana nabo abalapha phakathi kwethu yibo labantu ke abasihlinzele ezibini. Hayi le nna ehlile ka re ke a bona gore mo ho na le motho e le go ntsa re pimpa mo. Ya yena kufuneka atholakale kapteni futhi ajezele. Ene nna nka ba ka mothola mo ha ke tlo mmolaya ke a o jwetse gobane jalo go tsetsa mosebetsi wa rona morao wena go shebala rona ka re sebetsi. Hayi so vele kufanele afe man. Phela le nto kayenzayo nasi kapteni iyanyanyisa. Hayi nna ebile se ke kgathetse ke nthwena na ya gore mehlena le mehlena na re dula ntse re sebetsa fela ha ona nko tswa le meng. Jwale ke batla go bona motho yona na ke mang. Phela wekapteni lamantombazana kufanele ngabe sesiwabophile nje man. Hayi mehe wona awu ska tshwenya tlo tshwara. Nami ngisenalo ithemba wena kapteni. Awaboshwe lamantombazana man. Hawu singakhathala ilamantombazana. Yeah. So, Emily, my darling, have you thought about a business? Yeah, ke nahanne. Nna holo ka yo. So, are you sure or you still need some time to think about it? Ai, ke hloke nako ho hang. Ke nahanne ka yona. Tjhelete. Okay, okay, it's a chilete. If Naluana, then we'll make money. So that means if when you say you on board, now I need to get together some girls, then we'll talk about business and the one or so. Hai banana ba gitse ska wara ka bona. Ba utla ka nna so gona go eta ba tšhelete. Se ke tla ba jwetsa ntho ngwe. Okay, fine. So where do we go from here? Hai. Ba bana ha se re buile so ka business. Go se setse le go fela gore re tse ntho ngwe. Okay. Yeah. No problem. I love this. We're going to do this. So that means me and I will communicate via WhatsApp. Yes, next I'll text via WhatsApp. Okay. Now I'll send you a text via WhatsApp, ne? Okay. But that number we don't use it for shady business, ne? All right. Yeah, we don't. It's not for shady business. So we'll just take it from there and then we'll make money. Okay. Okay. Then, my darling, there's another favor that I need you to do for me. I keep passing when I just need to deliver it. Wa bona jwale ha ga dumelana ka taba di parcel ke re nna le wena re buile ka taba di koloi ha ga dumelana ka gore ke tlo se ke tsa mabele go tsamaisa di parcel o tla moratjua ke ba go thoba motho so ke tlo patela you know me I'm your girl we've been doing this together nna le wena so I'll pay you just take this thing that it's a very small ngana parcel and then re tla ba chapa please ke a go pahle mababy ha o tshele okay ha ona bothata he. Okay, ho lokile wena o tlo tsamaisa ntwe fa nna and then nna le wena ra kopana ra bua business re tsa chelete re monate wa bona he shontwa sha hey tada thank you babes we're doing this sharp. Hi, banana. Ntho le ngwe re tsamela gore bothebelele fela. Hi sister Bohla no Daveni bathini? Khona kumnandi okuzayo. Go jwalo. Mise nkosi dumetse sebetsa le rona. Wow, that's it. Wabona he? Hayi! Uyaxoka. Jonga apha ntombazana ndini. Ndifuna uyazi into kubana funeka uphole. Yabo lo msebenzi sawenza sawenza ungathi kudala sawenza. Wabona he o le jalo? Se re emetse fela o kwa mosebetsi o re kene wona. Hayi lona le se ke la tshwenye.
ho hang se ke la tshwenyeha le emele ho utlwa fela ka nna rona re buela mosebetsing ne ena a kgutlela mosebetsing moo re etsa bonnete ba hore re sebetsa hantle ha hona motho a shwang ho hang qiniseka wena into yobana akho mntu uzawufa uyeva yonke into izawuhamba ngomumo akho nomnye umntu ozawuqa ukumlenza yayiqonda Misinkosi ufanele uyitse fela re fana ka bag ena tla patela ntho bag yapi lo bag bani funa uyisebenzisa ngoku ndikhawuleze ndiyideliverishe ndigqibe ngalo msebenzi ibheg yapi leyo ayinike mna wethu ska tshwenyehe se ke feel Everest ke tsela ke re le selenze le qatela mosebetsi wa mo Everest are you sure ngalokho siseboss ayi ngisho ngoba phela last time behambile bacishe bafa laphana beyobamba umlisa loyana so wahambe yedwa Everest nesiqiniseko ngalokho hayi bukele akere go fana ka beke fela hona mosebetsi mo mongata mo ayi kulungile mawusho njalo ngiyacabanga ukuthi shuthi akunankinga kodwa ke obalekile Tholi yes yake alalela man kodwa man siyaza winning siyaza winning sikanje ya bengingathi bengingatsho sizizinjazi thina njaza ngempela guys nama sifokofeni I give it to you yay we did it yeah Eshonge athi ba nna la tsatsiwa gona ke itseng gore ke thuse batho ba bantsi ba shwa ba kodwa mphathi bekumele nje uma uzwile something uzozongitshela I'm sure yazi ukuthi phela mina nginawo ama connection usikana ndweza ka connection tsa go ke neng ntse ndweza ka tsona mpa no sina letho le tsala lalela yiloko bengifuna nje ukubamba lamantombazana ngoba i-connection khona wena Shongo wa tsa go nna ona village ke masepeng ka mosebetsi wa ka ona la ke tsena ke etse jwang gobane ke a thuwa mona setulong kanjani manje ngoba yithi sibopha abantu hayi wena mme here go qoqele nna le wena ga tla re tsa matšhe ke a thuwa ke ya fatshe ke tlo sebetsa le lona jwale ka baka la gobaneng a ke go jele sale ke tshepisitse gore nna ke tla kgona go tshwara batho ngiva nje kuyinkinga ke leyo enkulu futhi mme he ke a thuwa jwale ke iswa fatshe kodwa sizothini mphathi uma kunjalo ungenza nje uzosebenza nami sizohamba sibabili kanje mpa ke go tsa go South Africa batho ba basadi mo ba gona tje ba ba tshwara jwang jwale ha re tsa re sebetsa le batho ba basadi tulong tse tje o tshwanela teng futhi mphathi leyo ungasayikhulumi nje dala basoloko basitshela ukuthi kuzoba nomongameli wesumuntu esifazane kuphi namanje sisalindile umuntu otshwana hemme o tsebe go jwale fatshe ke mo ke yang ayikho into esingayenza mphathi uzazi uzosebenza nami sohamba sibabili kodwa mphathi kunecase kumele ngi-attend ithimphuma uzobona Nongqasa hayi kasondele ke njalo Nongqasa ibheg etheni iphethwe nguWilston ke be ke misinkosi ke mase be ke tsebe gona ke ntwe ka gane ndiyasola into okubana zikhona iziyobisi ezikhoyo pha kulaa bheg iphethwe nguWilston uba kukho iziyobisi pha uzafuneka ndimkhaphe ukwenza into yobana ndizomjonga umqolo uyaqonda hayi mamele akinani misinkosi akadumelana le taba di-trucks abantu bezipolitics yabaqonda kahle yabazi abantu bezipolitics banjani aba bantu baphatha i-drugs ngenxa into yobana bafuna ubulala ulutsha awubazi abantu bezipolitics wena hayi laba ho jalo hona motho a tlo nka beke eno ha ke nana le go tlo ba le bothata mo mose ku-right xa kunjalo but iyo nto endingayifuniyo andifuni omnye wenu afe nifele into engacacanga wenyibe ke le bona go kgathala other girls lo bona go re rata jonga endaweni bakufe nina noske kufe mna hayi ke lebo haholo fela ako mpitsetse ba se tshwana tswela ka ntle ka mo kondo ndabe
Hao, Washington. Ako nje ntho le motse tsa mara. Hayi konke kuhamba kahle Mr. Boss, isikhwama ngimnikezile Everest. Usesiphuthumezile. Ho bolela hore le potla le Japuri. Misonko se ntse ka pelenyana. Awu kahle. Lapha likhona nesikhwameni. Akitsebe. Awutsibi. Kodwa yona into engafaki isosha enkingeni. Hayi, ha ke nahane jwalo. Hayi mawasho kanjalo kulungile. Washington. Ke batla go boela mosebetsing wa hao etsa di-invoice. Le Everest a khutlela mosebetsing wa hae. Yes. I want you back to your position. Not a problem, Mr. Boss. Ngizokwenza kanjalo. Hape ke batla re ke re phamisa dikausi man. Ke batla hore mosebetsi wa rona go be tshwana le level. Ya nami ngiyathanda mangibona konke kuhamba kahle kanje emsebenzini. And asithembe ukuthi le deal le ka Mrs. Nkosi izokwenza omkhulu umehluko la. Hayihandle. Kulungile. Let me go check on the girls. Wasundizanga. Ah man. Into na wena na. Awuyifumananga incwadi? Ngithotse. Ngithotse lengolo leni kuphupha ukuwala uswaga. Omude nosisi. Lo ufuna ukumbophisa? Hayibo Lerato. O batla eng fela hona tje? Ke batla go bua le wena ngwaneso. Bua le nna kae? Ke a tseba go ba le neng ntlhile. Ka se se etsaetseng. Mpa ne ke kopa go ba le neng re tshwarelane hle ngwaneso. A bona nna. Ha ke a o hloya next wena o hloile nna. Ha ke tsebe gona o batla ke reng. Ha ke a o hloya hle ngwaneso ke hloile diketso tsa hao fela. Diketso tsa ka? O bua ka diketso tsa ka wena o tseba hantle gona ntate wa ka o gotsa a re etsang. A re bula dirope ba re ke le bogotsana ba gone. Wena o tshwang jalo wena. Mpa ngwaneso. Wa hopola ga ba neng nna ke la ka o jotsa go ke fodile. A wa fola nna. next. Ha ke fodile jena le wena o tshwanetse o fole o e fetise tabena ke. Le wena wa e fetisa. Ana re a o e fetisitse ke be re sa bunthwena. A o swaka ke kopa go tsamaye go lo buela ka thoko ke a o. Asa. No tsama sidomncilile na wena. Ufuna ubulala nongqoza wethu nesithayi ngeke. Thatha ama chance ngoku. Izirhawa pha kwebusweni xa usijongileyo. Ngasiya lesithunya sena phasi. Sishi letsa la. Thosh letela. Ke kopa re letsi sibhamula. Silethela. So khala kwena ngilandela yakwazi ini lokho. Ngithala mngaka kwethu. Yazi lo masaka lo. Yabona njakazi le eke yazama ama chance nje kusisi nongqazi. Dayibonisa amaqhekeza engqele. Yenzela ikawu ngenja. Kusune kade. Go thusa ka eng he? Ha ntla o swaka o ikutlwa jwang ka ntho ya hao ya ntse o bolaya batho? He banna. O tletse mo tlo mpotsa ntho. Ha o so bolaile motho o ikutlwa jwang ha ile hantle? O go wa gabe he. Ke ikutlwa ke thabile. Ke ikutlwa ke tshwana le batho ba bang. Ha ila ntlo gona ntho tsontso di etsa le ntho tse lokileng. Re di lokile. Ke ipotsa gona o mpotsa potso e o jwang fela o tseba hantle hore nna le wena re hotse re hlekefetswa ke ntate wa rona wa madi. A ke re nna ke la ka fola ngwaneso. A go tlo ithetsa. Ya ba ke e fetisa. Tloella go ithetsa. Ha o so e fetisi next. Ke e fetisitse ngwaneso. Mamele ne ke la ka tsa go le wena o ka etsa jwalo. Mamele he ga le go bua wena. A ke mosebetsing yana wa ha o bonesa o ntse o tlo o lahlela because o phela ntho o seng yona. Bonyane nna ke phela nnete. Mono bua nnete hlile. Hao. Nnete a go bola nna. Ha monate jwang? Pele mamela he, o ke bua e bona ntho eno. Mme he, tla ke re bona. Hobane ntakatso ya ka ntse ke tlo iphethisa.
Ko lakaletsa mahlonono. Ho shwa, ke tseba hantle hore ke tlo shwa. Mara nna, ke bolawe ke wena. Ga. Tla ke re bona. Ai po, tla bona. Yayibona le chap sathi dila nayo ngalamito. Iyanginqotha ngoba. Kodwa hawunyini. Hayi mara le rata chelete luna. Sisawuthi ungathandi. Hayi mara luna ka re le wes. Again, Hayi luna. ngoba sengene idili kaMrs Sikosi. Hello. Yabona Tshena le. Hello. Obvious. Vele hayi bakathi. Bani? Everest. Uthini Everest? Everest. Uthini Everest? Nibe. Ngibe khuluma uthini Everest? Nibe. Nibe buo wenzeni Everest? O tlo khalwang ka ntho e jwalo Nyibe. O tlo khalwang ka ntho e jwalo Nyibe. O tlo khalwang ka ntho e jwalo Nyibe. Shinji Entertainment, sivela lapha vela khona izazi.